Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародаро, ҳозир дар сарзамини муқаддас, дар беҳтарин макон дар рӯи дунё, дар пеши хонаи Аллоҳи меҳрубон ҳастам ва фикр мебара. парсол вақте ки дар масҷиди деҳа таробеҳ мехондем ва дар уҷа фикромон мебурд, мегуфтем ки оё соли оянд дар ҳамин масҷид, дар ҳамин вақти таробеҳхонӣ мумкин чандин нафари ки ҳозир таробеҳ хондаистанд мумкин дар байни мо набошад, барое ки аз байн як сол мегузарад, 10 рӯз пештар мебиёяд ки рамазон. ҳамхел фикромон мебурд ва дуо мекардем ки Аллоҳи меҳрубон моро то рӯзи дига, моҳи дига, соли дига, рамазони дига соғ саломат нигаҳбудорӣ. Аллоҳу акбар дуо мекардем. Ва имрӯз ки 24 март аст, хоб даҳаи мағфират, даҳаи раҳмат, даҳаи озодӣ аз оташи дузах, яъне ки даҳаи сеюмда мо қарор дорем ва фикр мебара ки ин рамазонда ма ки ҷода ҳастам, порина чӣ фикр мекардаму ин сол дар ҷо ҳастам ва Аллоҳи меҳрубон мега ноумед нашав. Аллоҳи меҳрубон мега ноумед нашав. ма аз ҷое ба тура ризқ метавам, ба тура рӯзӣ метавам, ба тура обрӯ метавам ки худут аслан дар фикрш нестӣ. Не ки морам порина чӣ фикр мекардему имсол дар чӣ ҳолатаем. имсол Аллоҳи пок моро хост ба хонаи худаш даъват кард. албатта сабаби яке аз фарзандони бароманди миллати тоҷик, яке аз хизматгорони сол миллати тоҷик ки ҳозир мардума ҳаҷи умра мебиёрад, ин Қори Фаррух аст. хоб сайти интернети вай Қори Фаррух, хоб вай мора ами лаҳзаеда гуфт ки боби паспорта парто мо тура ба ҳаҷ даъват мекунем, ки як хабаре буд ки неожиданӣ буда. гуфти вай мардако леки мо ҳама вақт дар ҳаққи Қори Фаррух дуогӯ ҳастем ва Қори Фаррух бисёр пешниҳодо карданд. хоб дар уҷада мисол пешниҳод мекунад барои ана сайтҳои интернетиша дастгирӣ кардан. хоб барои ана пешрафти сайтҳои интернетиш бо чандин каса мисол ба ҳаҷи бепул мега мебиёрем. будурем дар Қори Фаррух, хоб дар сайти интернетиш обуна шавен, хоб комментара бинависен ва ана лайкҳои худо дариқ намонен, накунен. барои ҳамин албатта ин интернет як чизе аст ки ҳозир рӯз то рӯз ҳамаи корубор ба тариқи интернетӣ шудааст. хоб дар ҳамиҷаро мебиём ҳар як шайхай, ҳар як донишмандай, ҳар як миллионерай ҳамашу сайтҳои интернетӣ доранд. сайтҳои интернетӣ доранд ва ҳеҷ мушкилӣ нест. ҳеҷ ба тоати ибодати мо сайтҳои интернетӣ вай намекунад, мушкилӣ намебиёрад, хатере намебиёрад. албатта мана дар иҷа дар Маккаи Мукаррама мана яке воизони дин судайс нигоҳ кинед, вақте ки пеш медроя намоз мехона дар тиктоку дар ютуб мисол дар вай намоиш метиҳанд. агар мисол ягон мушкилӣ мешида, ягон дар дин халал мерасонд, албатта вай намемонд ёки моҳир. мо гӯш мекунем сайтҳои интернетӣ дорам ваёро навор бардорӣ мекунанд, суханҳо мегӯянд. албатта ваё домлаҳои калон аст. хай мо кием? мо як шаҳрванди оддӣ, як мусалмони оддӣ ҳастем. ба ярашаи худонам сайтҳои интернетӣ дорем. хоб бародаро, чӣ гуфтанӣ ҳастам? алҳамдулиллоҳ бо мо хоб баъди намози хоб қиёми лайл бо баи бародаро рафтем Тоиф. дар уҷа бо дар миқодҷо вай кардем, обозӣ кардем, эҳром пӯшидем ва омадем
حج عمره را باجو آوردیم. الحمدلله خیلی وقتون معلوم که انا گیدی خانه الله مهربان هفت پیش دور میزنی سونی میبیو در راستی مقام حضرت ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز میخونی میبیوی خب سعی صفا و مروه میکنی میبیوی پیش سر تروشیدن خب دو رکعت نماز میگذاری بعد اون میبیوی سرم میتروشی نمیدونم سرم پری رو تروشیده بودم با میرم با یک میتروشم شد خیلی قانون های خیلی برادر رشته سخنه درست کردن نیستم چی گفتنی هستم میرم شهر طایف رفتیم کوه احد مدینه منوره و راه بلدا بسیار قصه ها میکنن بسیار از روزگار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سرگذشتهاش چی مشکلی هاش نقل میکنن و ما چی قدر افسوس میخوریم که همین خیل پیغمبر نازنین همین خیل پیغمبر رحمت للعالمین چقدر مهنت ها کرده است چقدر مثال این دین با ما آورده رسانده است و رهبلت یک قصه کرد به نهایت باور کن انا زیق شدم حتی اشکام جاری شد اشک ای کجا میبیاید اشک ای دل میبیاید اشک ای دل میبیاید باور کنین وقتی که دلت رحم داره وقتی که ایمانت کامل است وقتی که دلسوز هستی البته اشکت جاری میشود وقتی که سنگ دل هستی وقتی که خوب ایمانت ضعیف است وقتی که رحم نداری عموما اشکت جاری نمیشود سخنها بسیار است خب با عزت نفس یکم کس رسیدنی نیستم التماس میکنم در این خانه الله مهربان باز یکم خطاگی کرده باشم از ملت سربلند شرفمندی تاجیک اگر خطایی و یکم دغل رفتاری و یکم نافرمانی کرده باشم هزاران بار بخشش و شما را اگر نسبت ما یکم خطاگی و یکم گپ‌های بیزه گفته باشین بیا هم دیگر بخشید خب برادرها وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در طایف بسیار با مشکلات دچار می‌بیاد بسیار خودش یک دیگر دل شکسته میشود دل مانده میشود بسیار خودش ناراحت حس میکنه وقتی که کودک‌ها آدمای مثل کم عقل و یا سنگ میزنن سنگ باران میکنن مثل کفشای مبارکش خونالود میشود بسیار ناراحت میشود در اینجا حتی دعا نمیکنه باید ما از این پیغمبر نازنین عبرت بگیریم چقدر آزار و اذیتش میتن حتی دشنام اصوبیست حتی دعای بد نمیکنه خب زمانی که در جنگ احد خب امیر حمزه را ای دست میدید چقدر مشکل بود چقدر روزی وضعبینی بود بعد قصه را کوتاه میکنیم حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها با میپرسش میگه که یا رسول خدا آیا این روزی مشکل ترین چه است که امیر حمزه را ای دست دادی زود چندین صحابه را ای دست دادی همین روز با فکر روزی مشکل ترین چه میگه نه روزی مشکل ترینی من در طایف گذشتگی بود در طایف گذشتگی بود طایف در بسیار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار آزار و اذیت میتیان و او بالای آزار و اذیت دادن دست بالا میکنه و دعا میکنه که به این قوم خدا هدایتش که دعای بد نمیکنه برای همین هر یک رفتار و کردار و گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
пайғамбари охирузамон ҳазрати муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ро бояд ҳар як рафторша гуфторша сармашқи кори ҳаррӯзаи худмон бидонем. хоб барои ҳамин ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз гуфтанӣ ҳастем ки биёен, фурсат ғанимат аст, як рӯз пешам биёен ҳаҷ кунем. мо мусалмон ҳастем, миллионҳо мардум омада ҳаҷ карда рафтаистанд ва шумо агар ҳаҷ омаданӣ бошед, ман тавсиятон метавонам анами Қори Фаррух сайтои интернети шуда будроем, номраш ҳаст. албатта ира ман монтаж карда наметавонам, барое ки монтажгарам бисёр нозунускаиста. хоб барои ҳамин бародаро дар ин макони муқаддас дуо карданем ки аллоҳи меҳрубон тоҷикистони азизи мора аз ин ҳам зеботару гулшукуфонтару тараққӣ кардаву пешрафтатар бигардона. аллоҳи меҳрубон шермардои ватана, шербачаҳои ватана, фарзандои фарзонаи ин миллата умри дароз, тани саъат, мағзи солим, хушиҳои зиндагиро насибу рӯзитон гардона. аллоҳи меҳрубон ба муроду мақсаду орзуе неки дорен. аллоҳи меҳрубон барасонатун. касе ки зиёрати хонаи худо хоҳиш дора, аллоҳи меҳрубон ба муроду мақсаду орзушон барасоншон. аллоҳ акбар. зиндаву сарбаланду хонобод бошен бародарони гуфти ҳамешагӣ қанд.